became slaves of the enemy because we were in captivity of the enemy. And then Jesus comes and he sets us free. Now that freedom, okay, is not the mark what ons wil. That freedom means he set us free from the bondage of sin and slavery and all these things. And that can only be done by someone who had the ability to defeat the enemy. And you know how phenomenal it is for us to know our enemy has been defeated, he's conquered, and he has been exposed publicly that he has lost the battle. My God be lief. My Here lewe tot in ewigheid. Don't lose your testimony of the greatness of God. Al gaan het opdraan, al gaan het afdraan, al gaan het moeilik. Bly by die voete van die Here. Dien hom in gees en in waarheid. Al struikel almal om u, bly net die Here dien. Want dit is waar ons krag lê. Baie dankie aan elkeen die voorsetting van die diens. Ek glo en vertrou ons is geseën. En elkeen se bydrae. En ek wil vra dat u vanaand sal weet dat dit wat ons hier vanaand gaan opbied. Ek wil ook sien die konferensie, mense dalk 'n idee, dis 'n show. Ons is besig om te entertain, it's not entertainment, this is serious stuff. Serious stuff. Father, as we prepare to explore the Word of God and discover the depths of your Word, I want to pray that the Holy Spirit now will take every mind, every thought captive. En dat die Gees van God dit nou vrugbaar sal maak. Ontvanklik. En dat die Heilige Gees self die een sal wees wat die openbaring sal bring van die diepte van hierdie boodskap. Paulus skryf die volgende, hy sê, I share with you a mystery. Want dit wat van die mens verborge was, het God in hierdie tyd aan die ware kinders van God geopenbaar. En daarom wil ek bid, seën die boodskap, seën elke toehoorder. Here, berg my agter die ou ruwe kruis. Mense my nie raak sien, maar God se stem sal hoor. En dit wat waarde het vir ons vanaand sal openbaar. Seën elkeen besonder vanaand wat dit moeite gemaak het om hier te wees. En dat u dan weer verheerlik sal word in Jesus naam. Amen. Dit is baie interessant dat dit wat ons vanaand gaan voorhou, en ek het nogal gewonder, want ek het vir Nico al gevra, en ek het hier nog ander twee, mens maar het jy al neergestap as hulle nee, en ek het geweet, hulle mag vir sekere boodskap om af te gelewer te word, om by dit uit te kom, that's fine, dis choices, en dis nie lekker van hierdie, en ons het gepraat gestaan, ons gaan het los tot by hemel val, gaan ons hierdie plekje so mooi los met jou, en die voordeel daar is, ons hoef nou nie iemand te sê, ons kan nie daar vee. Nie worry, ons sal die kerk speel. Die stilte van die graf. En dan wanneer 'n mens luister na die tema, the silence of the tomb. Eintlik 'n baie diep denkbare, dit moet iemand se gedagte prikkel. The silence of the tomb, die stilte van die graf. En dit is eintlik ironies dat ons die woord gebruik in Afrikaans, dis doodstil. Dit is eintlik ironies, want as die mense in die begrafplaas stap, dit is doodse stilte.
daar is nie 'n klank. En 'n mens ervaar amper 'n ongemaklikheid as gevolg van die stilte. Maar kan jy dink, na die dag wat Jesus gekruisig was, at the end of the day, a day that started out completely different than what anyone else believed it would have been, and ended on a very high note, die donkerte, die duisternis wat geval het, en al daai dinge wat gebeur het, moes daar tog maar in elkeen se gedagte 'n spesifieke prentjie gevorm het oor wat gaan nou gebeur, want alles wat hy tot hier toe, en Nico het nou eintlik aangehaal, alles wat hy gesê het tot hier toe is bewaarheid. En daarom het hulle geweet, hy het gesê hy gaan opstaan, dat hulle alles in hulle vermoë gaan doen om dit verkeerd te bewys. Omdat sy woorde wat hy gespreek het, krag gedra het. Maar hierbo by die graf was daar iets anders wat plaasgevind het. En ek wil die inhoud van my boodskap vanaand is, when heaven became silent, hell was shaken. Hoor jy wat ek sê? Jy sien hier onder in die doderyk was daar amper 'n oorwinningslied gesing. Dis nou ek try nie demonstrate nie, so om demonstrasie. Want onthou net die vyand het gedink as hy Jesus kan kruisig, het hy gewen. Hy het gedink as hulle hom kan doodmaak, is die oorwinning behaal. Min wetend, dit was eintlik sy eie nederlaag wat hy voorbeskik het. En toe dit stil raak op die aarde, toe begin die poorte van die helskin en dinge begin gebeur. En daar gebeur dinge in die doderyk wat selfs die vyand nie voorbereid was. Amen. Ek weet jy moet nou mooi luister, dit gaan nou vir jy bietjie, want ek gaan die gedagtes prikkel. So just follow me and bear with me. Matthew 12 verse 40 says the following. So julle moet nou maar my volg. Sê wat julle moet my volg. So my volg julle my. Ek watch julle. I see, just as Jonah spent 3 days and nights in the belly of the large fish, too shall the Son of Man spend 3 days and nights in the heart of the earth. Nou ons weet, hier is 3 dae. In vers 40 sê, want soos Jonah 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. En baie mense bepaals nie eers wat het daar gebeur in 3 dae nie. Hulle het gedink hy het daar gekom, hy het gewag vir 3 dae en opgestaan. Dis eintlik so kragtige gebeurtenis dat almal moet eintlik weet, want dit is waar sekere oorwinnings behaal is. Ja, die kruis was die oorwinning, maar dit wat hy bereik het aan die kruis, het hy nou gaan demonstreer en aktiveer en losgelaat dat die poorte van hel moes sy ketTINGS breek om dit te ontvang. En jy sal vanaand hoor dat daar was oomblikke in die lewe van die gelowiges dat alles stil raak. And there's moments in your life and my life as a faithful believer of God that things just seem to be quiet. En ons soek 'n antwoord van God. En dit voel baie keer vir ons of ons by 'n graf staan. En dit is doodstil. En daar's niks wat gebeur nie. Maar ek wil vanaand vir u sê, when you experience the silence, God is preparing the power. God is busy releasing something that you must know. It's going to exceed your expectation. When heaven seems and it appears to you that it's quiet, you will witness
the release of God's power. God will release His power. And when you look back, you will say, but truly, the silence was a process of preparing for what is coming. Jy weet, as jy gaan kyk, nou kom ons kyk gou na Lazarus. Die Bybel sê, en hy het nog 3 dae vertoef. En ons weet die Here was 4 dae, nie 3 dae. He was right, according to mankind. According to man's principles, was die Here laat. Maar ek wil vir u sê, God is nooit te laat nie. Sy tydsbereke is presies. God is always on time. It may seem late for you, it may seem late for me, but God will reveal Himself when the time has come. And if we look at this time that He delayed with Lazarus, God was in preparation, preparing people to receive what God is busy performing in raising up the dead. You see, if He raised him up sooner, there would have been doubt that he was dead. It's like, daarom moes hy die 4 dae wag. You see, God always cancels out all doubt that it's from God. He cancels out the word called coincidence. Daar's nie 'n ding soos toeval by God nie. Dit is realiteit. It's a reality that God is always working. He's always busy with something. You see, what happened was, the silence above was a testimony of the power released below. The silence above, that people were standing by the tomb, and there was hartseer, there was teleurstellings, daar was trane, daar was smarte, maar onbewustelik vir die mens was daar 'n krag wat losgelaat was, wat die wêreld en die lewe van mense vir ewig sal verander. It was a divine activity taking place, the releasing of power, the same power that created the heavens and the earth. God was releasing in the underearth to show He is truly the divine God. He is the only one that can give life. En ons gaan so 'n bietjie kyk na hierdie aktiwiteit. You see, when we look at our circumstance, it seems like there's no activity. But when you start believing, understanding, there's always an activity. God, ek weet nie hoe om dit vir u te sê. God is never absent in your life. God is nie afwesig nie. Dis die mens afwesig by God. But God's present. En ek dink, Nico, iets kom nou net by my op. As mens net besef, en sy veel verskonings wat hy aanbied, is God ook daar. Sal nou nie so maklik verskonings aanbied. Weet jy, kan maklik jou baas bel op 'n maandagoggend en sê, meneer, mevrou, my maag is bietjie seer. Eet 'n peer of voel jy beter? En hulle glo dit. But when you give an excuse, God is at His presence. He hears it, He sees it, and He knows the heart, and He knows the intent. You see, 80 to 90% of the time, it is not on my eie skant. God is busy working where eyes won't see it. God werk by plekke waar ons dit nie sien. En ek skep goed, want ek sit hierdie week en ons het nou gepraat, nou net. 'n Mens voel so moedeloos en as if we've been defeated. You come out, you speak to people, en 'n mens hoor die ouens dien die Here, en hulle voel nie die Here nie, en jy praat met die mense, jy gee vir hulle die evangelie, en dan sal jy geen resultaat. Maar ek wil vandag vir you sê, hou aan dit doen. Because you see, what we don't see doesn't mean God's not working. We don't always see the result.
But God is still working. Your testimony will change lives. You just plant the seed. God will let it grow. He will change people's lives. And if they don't change, they have no excuse. So God is always working, even if the eyes cannot see it. When we look at the empty tomb, en ons kyk na die graf van Christus, en ons kyk uit 'n mens se oogpunt uit, is dit so finaal. Kan u dink wat sy moeder moes gevoel het? Wat sy moes gedink het? Eerstens om haar seun so gemartel te sien, so geslaap. Johannes wat op 'n afstand gevoel het. Ek het al gewonder, wat het in Johannes se gedagtes gegaan? Wat het hy regtig gedink? Want die Bybel sê, hy was lief vir die Here vir hom. Hoekom het hy op 'n afstand gevolg? En wat het hy gedink? En ons kan spekuleer. Maar ek dink in sy hart was hy maar ook verpletterd. Wat het Petrus gedink? Die een wat gesê het, Here, ek sal saam met u in die dood ingaan. Waar was Petrus? Hoor niks van hom nie. Al wat ek weet is, voor hy verraai toe gaan hy daar, en hy beklei met die mense. Weet jy wat? Die graf was die afsluiting vir die mens. Maar dit was die beginpunt vir God se werk. Partykeer moet ons dit wat ons wil doen, begrawe, sodat God kan begin werk. Maak dit sin wat ek sê? Sometimes we must take that what we want to pursue. Maybe we must just put it to rest. Bury it. Because that's when God can start working. Because you see, while there's still life in it, we're trying to do it ourselves. We're trying to resurrect it ourselves. You cannot resurrect someone. Only God can. Maar wanneer ons sê it's over, we can do no more. That's when God can step in and do His bit. Jy sien, wanneer ek swak is, sê Paulus, dan is ek sterk in die Here. En dan kan God doen wat hy moet doen. It became the stage and the platform for the victory that God wanted them to see. En daai 3 dae het daar 3 realiteite ontvou. En ek gaan dit vinnig met u deel vanaand. Dis Saterdag aan, julle wil seker huis toe gaan 'n TV kyk. Are you happy? Can we break for tea? We come back. I love yellow word. I love it. My TV is soos die laptop. But there's 3 things that unfold here. Powerful realities. In the underworld, there was chaos. In the underworld, there was disruption. Dan het hulle ook maar reëls en regulasies en het hulle dit gedoen van dag tot dag. Maar hier gebeur iets wat 'n opskudding veroorsaak en die dag tot dag werke was 'n gemors. Want hier het iemand anders opgedaag. Nico, wat hulle nie verwag het gaan opdaag nie. Met 'n ander agendas wat hulle gedink het hy gaan hê. Is dit nie so nie? Hy stap daarin. Het jy al gesien as jy by 'n konferensie is en ek weet nou iemand nou by konferensies dit doen. Wanneer daar by 'n konferensie instap en almal is nou voorberei met hierdie goed. En ons het ons nou almal hierdie goed. Dit moet nie en ons het so konferensies stemmetjie. Dis ook ek nie op social media praat nie, want ek het so brok parastek. Kom so nie brok. Maar when you get to these conferences and they're all so sweet with you, and they're all so nice, get to the point. Maar ek love konferensies. Want as hulle begin dan sê, whoa. If you want to make good decisions, you're going to get good results. But if you start the conference right and you want to make godly decisions, you'll get godly results. En onmiddellik is my hele konferensie so doodstil. En die ouens wat iets wou sê, gaan niks meer sê. En die ou wat gedink het hy gaan iets doen,
doen nou niks. Die zip op zo'n lied daar. Zip dit lig. Want hulle is te bang jy praat weer oor die Here. Ek onthou, jare gelede, if you find yourself, God has prepared something. And when you have people that is in a function, and you got disrupt this function, that's where God's opportunity is created. And you see, even in hell, there was purpose for each one of them. Ek het dit geleer. Wat van die demone daar was purpose. You see, on the one side was the righteous thing. What was their purpose? Waiting. I remember a couple of months ago, and I'm talking about waiting. I'm looking for Tom. You know where is Tom there, our worker. And I've got a special call for you. A whistle. Dan weet jy die Here by julle perseel, ek soek vir Tom. Wherever Tom is, they will say, Tom, Pastor is looking for you. Dan kom Tom aangaan. And I say for Thomas, where are you? What are you doing? They say, no, Pastor, I'm waiting. I say, you're waiting? What are you waiting for? They say, no, I'm waiting. I said, what are you waiting for? It's not lunchtime. Are you waiting for lunchtime to come? They said, no, you're not hearing what I say. I'm waiting. I said, I hear you say you're waiting. Don't wait around, work. They said, no, I'm standing with the hosepipe, I'm waiting. I said, you're waiting. You're waiting the garden. Yes, I'm waiting the gardens. And sometimes people are just waiting. And here I was at wait. They were not waiting, they were waiting. They were waiting for the Redeemer. You see, Isaiah prophesied about it. Joel spoke about it. They knew there would come a Messiah. And they believed the prophecy. And they were waiting for the Messiah. And when he walked in, they knew he arrived. Because you see, when God walks into a place, everyone knows God has arrived. And they were waiting for him, and on the one side of the end of the earth was the righteous according to obedience, not according to Christ. En kyk wat gebeur. You see, Jesus brought something with him, and he released something and left something behind. Number one, he came into the captivity, and he started ministering to the spirits that were called captive. Hy preek die evangelie aan die gehoorsaames. En hy sê, hulle sal rekenskap gee aan hom wat gereed staan om die lewende en dooie te oordeel. Want daarom is ook die dode die evangelie verkondig, sodat hulle wel geoordeel kan word na die mens van die vlees, maar lewe na God in die gees. You see, they could not be transformed if they did not hear the gospel. They too heard the gospel. And they too became sons of God by accepting it, because you see, they had the opportunity, and it's not that they could have rejected it. He just came and said, I'm the Messiah, and they said yes. And what happened? They accepted the gospel of the Messiah, and they were ready to experience it. And then he gave them function. Maar iets gebeur. Hierdie ouens van hulle word opgewek uit die dode uit. So they are in Hades, waiting for him, and then Jesus comes in and gives them life again. So sê die skrif, nee ek nie, want ek van hulle opgewek. Amen. Gaan nou by dit uitkom. And he raises them up, and now they're sitting in there too. And they're waiting. Now they're waiting again. They're waiting again. Can you see something familiar? There's always a period of waiting. And they're waiting. And they're waiting. And they're waiting for the time to come. Because you see, they could not leave the tomb. Because the Bible says to us, ek wil vanaand sê, daar's geen weerspreking in die woord
van God. Geen. En die woord sê, hy is die eerste in die opstaan. Alhoewel hulle opgewek was, het hulle nog nie opgestaan en gegaan. They had to wait for him to leave too before they could. So you see, God raises us up, but there's always a period of time of waiting. God does something, then you must wait for the perfect timing. But in the time of waiting, He's preparing something bigger, so that He can be glorified, and that we know it's God who's doing it. En hy wek hulle op, en hulle wag, en toe hy opstaan, en uit die graf kom, toe gaan hulle uit. Prys nie, maar jy kan het nou gaan lees in Mattheus, dat help nou nie, ek lees vir hier nie op die bord nie. Laat ek het vir jy lees, Mattheus 27, vers 52. En die grafte het opgegaan, en baie liggame van die ontslapende heiliges het opgestaan. En na sy opstanding, het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. Kan u dit nou dink? Salome, jy like my nie. En jy het altyd nie, ek sê nou net, hypothetically. En hier sterf ek en jy is al by my begrafnis. Yes! Ek wil hoeveel mense gaan dit sê en dan ek nie meer hier is. Yes! Finally! The final countdown. Surprise vir hulle. Maybe God sends me back. Kan jy nou dit, hier begrawe jy nou die ou wat jy nie van gehou het. Die volgende dag staan er weer voor nie. Het ek julle nou geskrik? Hy twee tannies sit in die kar en sit make-up aan die buite die kerk. Ek moet dit demonstreer. Laat ek dit demonstreer. En ek sien sy kom hier afgejaag. Met 'n spoed, dan weet ek nie, was sy op die selfoon en make-up en bestuur. Ons skiep dit. En hulle sit in die kar, en hulle is so besig met die make-up. Sit die lippies aan, sit die oogies op, en ek kom so na hulle gestap om die kar. En die volgende toe hulle links kyk, na regs kyk, dan staan ek so by die venster. Maar hy twee tannies gooi hulle make-up sakkie, nee. En sien net make-up trek. Die hele kar, maar het is nie net gegooi, hulle gul. Sy kyk so 'n pop view van die skreen. Unexpected. Amper doodgeskrik. En ek dink, hierdie ouens wat hierdie dooies moes sien die volgende dag, het ook net so geskrik. Can you imagine hearing someone today, and 5 weeks later, they knock on your front door? The first thing you think is, was not only money. Whatever the case may be. Begin jy 'n stierende stad om te gaan predik en te verkondig, as jy net aan hulle apostels ensovoort, die kry in die boodskap. But he raised him up. You see, he had to demonstrate his power. The proclamation of victory, because you see, these people he raised up became the people who testified of the blood of the Lamb and their testimony that he is the Son of the living God. He died. He paid the price. The sacrifice has been accepted. The redemption is now fulfilled. To those who waited and to those who hope, he has paid the price. And he has transformed us. Maar daar is 'n ander kant van die doderyk. En dis waar Jesus homself gaan toon het. En dit ek dink is baie ongelukkig. Gaan daar nie meer so vertoning wees nie.
dan gaan ek 'n oordeel wees. Ongelukkig is hierdie ons klaar veroordeel. By lost. Because you see, they didn't accept the word of God. But they also didn't accept the responsibility. Hy verklaar, hy is die Messias. En weet jy wat? Net soos in die dae van Noag, het hulle vir hom verwerp. Hulle het aangegaan met hulle lewe, asof God nie aan die realiteit is. Ek praat nou met Nico, jy sal onthou, hierdie hele straat het op 'n stadium in hierdie kerk ontmoet. Iemand sê die ander dag my, pastoor, ek was in daai kerk. Ek sê, ja, ons het hier gaan bid. Ek sê, so jy was nog nie, vir 20 jaar was jy nog nie weer in die kerk. Ek sê, nee, so lang terug nie. Ek was nog daar met pastoor Strydom. Ek sê, guess what? That's 20 years ago. That's 20 years ago. Sê nie, hy was net, dis 'n skande. Dis 'n skande, dat jy vir 20 jaar nie kerk toe gekom. Ek sê, baie ouens kom terug kerk toe, wie die was, ons stoot hom hier af in 'n boks. Jy raak crazy. I say, I see a lot of people coming back to church. If we bring him down a casket, we push him down. Ek kan nie meer hoor. He's gone. Responsibility. Hierdie ouens het ook Christus gehoor van die Messias. En hulle verwerp. Die Bybel sê in Moses, Noag, het 120 jaar gepreek. Nico, ek wonder hoe hy gevoel. Ten minste nou en dan sien ek iets sien. 120 jaar nie eens sien. Imagine. Jy sien hier, het hy vir hulle kom sê, I told you, I will return. I told you, I will come, and I will be the sacrificial lamb. But when I return, I will be King of Kings and the Lord of Lords. The sacrifice that is made is paid for. You didn't believe it. You carried on with your disobedience, and you carried on with your own life. Maar as 'n tweede rede hoekom die Here aan hulle verskyn. Want jy sien die skrif sê, baie duidelik, daar in Filippense, elke knie sal buig, en elke tong sal bely, dat Jesus die Seun van God is. Elkeen sal bely, and they confess Him, but not to salvation. They confessed Him, because they saw who He is. Maar ek gaan verder, kyk wat sê ek. Ek wil dit eintlik lees in Afrikaans. Sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie, wat in die hemel, en die wat op die aarde, en die wat onder die aarde is. Everyone will declare Him as the Son, Jesus Christ, the Son of the living God. Notice, under the earth, they declare Him as King of Kings. How powerful is that? How powerful is that? This week, ek sien dit hierdie week vir die eerste keer in al die jare wat die Here dien. Because He established His throne. Not that His throne is there in how, as ek die breed geef, staan in context wat ek hier weer sê. He walked in, no one touched Him, because of His authority of King. And He comes in His power, establishing Himself as the King for the moment. They see His kingship, but not even the depths of hell could deny Him as the King. No one. When He left He left something behind. The knowledge of knowing. Mense dink as hulle hel toe gaan, hulle vergeet.
That you know in hell, that's, I think, to me, that's the biggest hell. Is the full knowledge of knowing I had opportunity and I rejected it. Not the tormenting fire. Not the other stuff. Die ergste smarte wat ek dink 'n mens gaan beleef in die lewe hierna is die wete ek het hom verwerp. En waarom sê ek dit? Dis nie van sakkie nie. Dis en dit is die oordeel. Dit is die oordeel dat jy die seën van die mens verwerp. You see, people will be judged because they rejected the Messiah and the salvation. And you will remember it forever and ever and ever. You will see the love he had, but you won't experience it. You will see the grace, but you won't have part of it. Every opposing authority was in that moment silence. We fell upon every other power that existed. And only what mattered in that moment was the revealing of the Messiah himself. Ek wonder hoe moes dit gewees het, Sister Lucy, Sharon, Jacques. Ek wonder hoe moes dit gewees het toe hom erken as die seun van God in hulle lewe. Ek wonder hoe moes in daai oomblik moes dit daar gewees het. Nie dat ek al weet, maar dit is interessant gewees. En die laaste gebeurtenis in die hel is die Here neem die sleutel van die dood en die mag en die doderyk. Want jy sien die sleutel, the keys, they represent authority, access and control. So when he took the key, he took three things away: authority, access and control. En die vyand gestoot van jy en my. Jy sien, voor die kruis, death held dominion over certain things. The grave held authority over the dead. But in 3 days, everything shifted. Die Here Jesus het nie kom onderhandel nie. Dit is wat vir my so vreemd is. Mense dink hulle kan met die Here onderhandel. People think they can negotiate with God. Let me explain what I mean by that. Ek glo is okay as ek in die Engels praat. You see, negotiating with God is when, Here, as U nou my broer opwek, sal ek U dien. People negotiate. Pastoor, as jy vir my bid, dis die algemeenste een wat ons kry. Pastoor, as jy vir my bid, dat die Here hierdie transaksie laat deurkom, gaan ek vir die kerk X, Y en Z doen. Dan gebeur dit. Poef! Oornag is hulle weg. God. My te doen nie. Weet jy, ek dink dis miskien die probleem met mense, omdat hulle die vrug sien van dit, dat hulle kan onderhou. Do not negotiate with God, is net God se goedheid, dat hy jy sien. Net sy goedheid. Maar ou nie vergeet, if you don't honor, hy sê, ek sal julle seën en julle moet my eer, dankie. Julle moet my eer. If you're not going to honor God in what He's done for us, you will miss the God. Nie dat ek oor hulle uitspreek, asseblief. It's a consequence of their own actions. Hier kom die Here en hy vat die sleutel, hy vat die gesag, en hy vat dit wat ons gebind het. See, this, ek gaan dit nou maar probeer stel in 'n manier om dit te verstaan, om te begryp.
did not take possession of death. He repossessed life. See, God has got nothing to do with death. Death has man's choice. God has to do with life. And when he took the keys of death, he repossessed life. Ek het sin wat ek sê. Okay, julle het dit gekry. And he repossessed life. What's he diepte daarvan? What Adam lost, Christ reclaimed. Because Adam lost life. He exchanged eternal life for knowledge. Christ came and he reclaimed it. While the disciples were mourning, hope was busy working. You see, while the disciples were upstairs, waiting, crying, mourning the loss of their Messiah, he was busy preparing to raise up again. And then we see something. We see that the stone was rolled away. You see, the stone that we gaan môreoggend hoor was never rolled away to let Christ out. Never. Was nie nodig nie. The stone that was rolled away was to let the disciples in. You see, they had to come and see the tomb is empty. Dink jy nou 'n klippie gaan die Here inhou? Isak? My sak? Dis hier 'n krap op die koop wat kyk jou. Do you think this stone can hold you from going somewhere? Can it withhold you? Van die klippie? Hoekom? Is the claim too small? That rocket took 2 cars, massive guys to roll with. Was so good. Because in that glass, it didn't need the stone to be moved to come through. He made my clipping. It much harder for the wall. But the stone was preventing the disciples to see. So what did he do? He rolled the stone out the way so that they could see it's empty. And sometimes we have these big boulders in front of our tombs, and it's preventing us to see the miracle. Roll the clip back. See before the back. Of God forgive me for that stuff. Kom ons staan voor die aangesig van U. Father, as we stand before an empty tomb in this evening, and sometimes it seems like what we don't see brings us in a point of doubt. Maar juist wanneer ons dit nie sien, is God aktief besig met die voorbereidingsproses vir die oorwinning wat kom. Ek weet vanaand dat dit wat U voorberei vir ons as kinders van God, toe U gesterf het en neergedaal het in die doderyk. Na dit alles, that we realize the grave could not hold you. Death could not keep you. Hell could not silence you. Because even in the depth of hell, you spoke the living word. What was happening in the unseen was the resurrection to be seen. And because of what you did in the unseen, the power was released
in the seen dimension. Vader, ek wil dit vanaand seën elkeen dat ons weet oorwinning is daar. Dit is nie 'n moontlike oorwinning. Dis nie dalk eendag, maar dit is gefinaliseer. In die naam van Jesus. Father, when you took the key, when Jesus went and he took the key, he ended his whole journey with these words. This key I deliver in authority. In the name of Jesus Christ. Our salvation. Dankie vir die weergraf. Dit was so stilte gelyk. Was eintlik die weergalm van oorwinning. Want in die stilte word God se grootheid geopenbaar. Seën ons in die naam van Jesus. En ons dankie vir die gehoorsaamheid.